Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya timday mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay takit di manen tinagsinong batan mi ni Marcon. Talaga nga gimimon. Pagan anok payaya, nagbaligi akiti planok. Maring sungbatan na ko nila kay Simundo. Babae ti simbong bat. Ay, Crystalline, si kamad gaya. Di ko malulom ti kasaritag. Anya? Natake ni Mr. De Los Reyes? Sige. No sana makalasat nila kay Sigmundo. Kasano pa iti planok? Mapapagulbod ka kalipay kanya kita, Amir. Nangag ko, ani Crystalline. Wen, ni Crystalline ti simbong bat iti cellphone ni Mr. De Los Reyes. Ngam naawatam ka di, noan niya tinagsaritaan may. Talaga nalaing ka? Maikalimtagam lang tatibagin. Naatake nila kay Sigmundo. Isa ni Crystalline ti simbong bat. Naawatam. Naatake gaya, nagya alakay. Kasanupay, nagiti planom. Agulay magkan. Nadlaw ko nariribukan ka. Anya kumati pakariribukam ha? Napatag agayim na di alakay. Gagangay, amasak na nakin ko na. Alawon, nangabakan. Inakitaan iti ospital ni Mr. De Los Reyes. Kaya't ko amamuan, noon niya talaga ti kasasaan na. Ket na iti bagakin ka, Marcon. Ilugar mo, ti panagim-imon mo. Tano kaya't kagay sukat iti sabali. Urayaan niya nga oras, maramit ko, mawatam. Day tati saan nga aramitan ni Amir. Diyak ipalubos nga isukat na iti sa bali a babae. Makipinatayak. Uno, nasaysaya at pa'y amatay kami adwa. Gapataag mauyong aklakit di, no mapukaw ka ni Amir. May samot na dyan nga honesto. Ito pa nga awagak. Saan lakit tinasungsong batan? Uno, ano sa bali kasarsalitan na? Traffic na sir. Sa din mo kading hospital tinakaitarayan ni Mr. De Los Reyes. Saan mo kanya nangag timbaga kita, Benji? Anya aya, tagtartaray iti utak mo. Sir, imbagayo nga sarong karon tayo iti hospital nila kay Sigmundo. Kat nun ay magakmatitayan. Sige sir, amok nga rodan. Ito tinayawakin ka. Di mo iparupa, asyak tinagbindo. Di yung mauray nga ibagak kada kayo deta sir. Amok nga do ti pakakumikuman nyo. Ay, kaslawan mo't san yun ang kinaawatan nga gina. Nasayati pa nakisarita na sakbayan na pandakan viner, yakinda na po. Day tama ti pagyamanak ka ni Mamang Amang. Saan na nga ipapuso ti saan mi apag kinaawatan no daduma? Kasta talaga ti agina. Adadaruming baw ti panangipatagyo itunggal maysa. Amang? Apay? Saan amay laksid kada kayo nga dayo ti riknak ka ni Mamang? Ba nagasan na rumba nga po. Tanagtaod ka kingkwan. Kasto di ti salas. Ni Tita Margot lakit di ti nagibong iti baso. Tatay! Inbilin ko itay adalusam ti salas.
Matungpa-tungpa ka akatulong makita. At dan sakit di ka pong tudyo launay, Tita Margot. Naginom kayo? Ngam nagibarsak kayo, di ba? Daday, kunak! Maysa! Saan nyo nabugkawan ni Manang Daday? Siya kung timang dalos, iti warayo. Kabalam nga aramidan dayta, Lisbeth. Oh! Katawa, anak. Okay. Tangay da kayo, tinangiwara. Da kayo mismo, timang dalos iti dayta, Tita Margot. Manang Daday, ituloy yung latantir aramidan niyo, ha? Kabailan ni Tita Margot, ngay pak ni dagito'y warlanan, dito'y salas. Umawawag, Lisbeth. With that, Apay, sino tinamnaman yung umawag ka na kayo? Ni Candy Crystalline? Apay nga wagak pa lang ni Crystalline. Kat adak lang arudan ni hospital. Nagsarita kami itay. Taisot na kaamwak na atake ka no ti amana. Maawat ako dan. Ni Honesto, ti urayak nga mawag. Awagak kita ngam sa anak mata sungsung batan. Ang mga lumadamamat na makikinkin na rin nyo kadag templiyada yo. Kat inosarda pa yan di private room iti opisina yo. Mom, nga ibalikas day ka? Kasta na dagiti manager ka dagiti negosyo saan kandidat. Aglalo no napintas templiyada. Impak pakaunakon kan ni Honesto. Aliklikan natin makarelasyon kadag iti empleyado. Jak kayat apaga-apaan da. Saan ka di matamapmap na kiti may sa ababay ni Honesto? Madamdaman ti panagsarita ta iha. Jak pa'y nakita noon niya ti kasasad ni Mr. De Los Reyes. Sige, bye. Agalwan ni Honesto kanyak. Nupudno ti bagbagan ni Lisbeth. Awag at kumapay ni Manong Benji. Ngam. Madamdaman ton. At damanagip ko nga awagan. Pagtritak man ni Tita Margot. Diyak pa'y gayam na ibaga ka ni Daddy ang nagibarsak iti baso. Pagsilsilosan na launay ni Crystalline. Ang mga nusan mo't nga minapod, no? Da kami lakat nga rodan tiyak kalaban kini Daddy. Saan? Saan na rumbet nga kalaban kami kini Daddy? Panunot ko lang dayjay. Awagak ni Tita Margot. Dandani matgaya man pangal daw. Naibayag kami kini Venera na kitsyenda sa traffic pa ikindi. Talaga traffic no kastoy nga daw ti tiyenda, mamang. Kata niya, nagmerinda kayon ka ni Tatang? Nagsaramsam kami kadagiti prutas itay. Nasaya at. Ay, nakadun sa matlaw na hindi ginatang mo, Victoria. Ay, kung namatla numanungal daw tayo dito farm. Mabalin tayo matayawi din ton malam dagiti dadtuma, Tatang. Gimata nga patiniti mo namon, kan babasit nga udang. Nabayagan na diyak nakaraman iti jumping salad. Ay, unay kan. Babasit nga udang kukunam iti pasayan. Ay, kat, ato ti may bulon nan kayo na po dahil anak ko. Oh, sika ngay Adelfa. Agsitsida ka kadimot iti kastoy. Ay, sagpaminsan, mamang. Ibagbagak nga rod ka ni Amang. Saan nga agkilkilawa ka na yun? Ay, Saan lakit ya ka na yun? ay, tulungam ni mamang mao ang mga sikaso ka na kita insang bud na. Ay, nakat, uray kat nakaluto tayo matanitin na boy. Tulungan na kayo ni Viner nga gluto, Tatang. Nalay nga gluto ni Viner. Saan nga ta kababayin kat sa nga ili tayo? Kabalan mi ka ni Amang, mamang. Kaya't nakano nga ron ngay para mantiputahin na. Kasi pagustuhan tayon. Ay, sige nga rod. Ay, nabuslon ti na umitili ko deta, pinatakder ko a cottage, a pinagbalin ko na balay. Lisbeth,
Anya ti kaddam ditoy? Mas tao ka nga tano kasano anamak nga ka dito Tita Margot. Di mo kadi kaya tadanggayan ka? At lalaki ti kay papanan day taisem mo. Agpakuyog ako mamanan kini Manong Benchi. Ngam sana mapanawan ni Daddy di ospital. Mabalin niyang bayang ni Daddy ijay. Kasano? Ni gayam kristalin ti aday di amang bambantay ti amana. Unak, tupay kat. Oh, ti anya? Amok ka ni Margie ti nakaamuam ti kadyak itoy. Sinapol nak takayat nak asutilan. Oh, no. Saan, tita? Ipalubos ko kadimat ang makirelasyon man ni Daddy iti sa bali a babae. No agsi na kayo, kayat ko, saan na mangala iti kasukat mo? Kalpa sana naluto ni Viner ti putahin na. Nakayat na ngay paraman ka na tayo. Imbaga ka na ti magam mo. Ay, nadlaw ko nga may na makaininom iti arak. Agsangsangod ka ni mamang itisirok ti salamagi amang. Agbunga gaya man day taamula tayo idi. Sana mapuputa di pa naglabas ti aldaw kato agbungan. Pasaray sa sumimsim iti arak ni mamang kabayatan ti panagsangod ka ni Manong Viner. Adapay nga mo ninaramid ni Viner. Adinagdakan kan kalyente. Amang, saan nga tan ang makiasawa ni mamang? Nay. Abaya si Miplot iti panunod mo na ita. Sa balin sa mo ti pangipapanam. Iti kinasingid da ken ni Viner. Ay, ita ka di baya makiasawa kat balasang kan. Delikadong samot ang tikasasad ni Mr. De Los Reyes. Masyanak pa itilangan ni Kristalin. Napatay nila kay Sigmundo kan kuana. Tayso, tikadenden na. Oh, kasanuntungatan, nagiti kinabaknang na, kan nagiti nakalamang abalitok. Papantay ka din, sir. Kasaritak labit ni Kristalin. Agsangsangit matlatang aminan. Kasi matngagpaiso, sir. Nadlaw ko, akas tao na ti panang mat-mat mo ken kuana, Benji. Ha? Oh, mabit lang. Sung batak tiyawag di honesto. May bagta na sango na matlang ti mawag kanya. Oray na ladaw tayo ng aldaw. Naimaskulat na tinangan. Binibiyak matlatan ni Venera ng pulutan. Uray siyak mamang, labsugak. Italaan nga nakadog tinangan. Dagito launay ti kaililiw ko. Dagito akita ti taraon iti lugar tayo. Ay, numano at tawon nga may nasan ka nagbakasyon. Mano lang ti tawon ni Adelfa. Hindi na ude pa nagbakasyon mo. Gapo iti kinapatig ti trabaho, tatang. Para iti masakbayan ni Adelfa. Nasa ganahan sakit din ni Manong Vinertia ay tayo ditoy. Adagaya mintugot na nga indayon nga imbitin na itisirok ti lumboy kan salamagi. Napariir ka no ti maturog iti sirok dagiti mo yung. Mayad day ta na panunod na. Wan. Umapalaksawatan kini Viner arimidap. Saguyap-yapan akbatan. Nagmayat na talaga sutilan ni Tita Margot. Ni Daddy Gayam. Anda na pilangat na kini Manong Benchi di ospital? Ipaikot ti kotsek ta awagak ni Manong Benchi. Isulangan ti awagak. Okay. Hantay ta. Agri-ring ti cellphone ni Manong Benchi. Hello, ma'am. Oh. Dahil tama di
gusto kin ka Manong Benji. Sung bata madagos si awag ko. Ayan yon kini Daddy. Kasarsarag ni Daddy mi ti opisina na. At ka no napatag nga si Kasun na. Kumusta ni Mr. De Los Reyes? Sakbay pimana kami di ospital. Nakapuot matan. Saan daw nakapagsarita kini si Ramir? Kasta ka di? Manong Benji, inawagan ka ta ada napatag, ada magagkan ka. Nagsusarunot pa nagsuyab ko. Ngamjak matla makaturog, isuabing pangunak matlaan. Ni tata nga Delpha. Nagkuyog da ka ni Manong Binier. Napanda iti pasat ti kabakiran dito'y farm. Agsapol da ka no iti natang. Kunaklano naturog. Nairidap nan sa labiit? Adelpha? Ada ka di bagayo kanyak, mamang? Amok, nalakatala kapag kinawatan, anak. Awan sa baling, ararapaapag. No sana para iti napintas sa masakbayang. Amok day ta, mamang. Kat agyamanak kada kayo. At-atang agyamanakan ka, iha. Amang ano ti pampanunutan ni mamang katuman mo ko takot. Diyos ko, ikanda ko maitikirad. Kan malawlawakan ko mati panunot ni mamang. Naparte ka si Mangpet Margot. Wanda ka diti problema. Rumbang ka di pailaan nga pagdamagan na kamir. Amom, no anya ti problema. Panagriknak. Pagtintinulungan dak nga gama. Margot, Manawak lang arudin diti balay. May nakpailaan sinapol ni Lisbeth. saka mo ka na kaya do. Di kayo madlagan makapagkinaawatan. San kumada kayo ti may nayo na problema? Amok, no anya ti problema. At adaan na ragsak ka, saan ka di? Di ko sakman pa. Awagak to ni Onesto. Jakamon anya ti aramita kita. Anya ko mati problema, kini Honesto? Ibagag to, inton malpas kami ngagsarita. Umunak pa ilang nagdigos. Barang mausawa na. Basta. Awagak nga rudan ni Onesto. Tangay, umunan ni Margot nagdigos. Ay, nakaragragsak tayo itay di farm. Ang mapayakas lang naliday ka mananapok. Pampanarotek lang tinagsaritaan mi ka ni mamang amang. Ha? Tiyan muna kat naparukmana kon. Malagip mo ba iti singasing ko idikin ka? Masapol. Ama kapag na batirik na yung agina. Paano man na yung baga? Ika, madigundaway. Sir Honesto, kasta unay ti panagtibayok. Ang mga nanya ti panunutan ni mama. Nay, sung bata mata umawawag ka. Ni Sir Honesto, amang. Diyak mo nanya ti bagana. Ikat ka sarita mga minatap no amang. Mga numangag ni mamang. Aglalo no maamuan na no asino ti kasarsarita kiti cellphone ko. Ang mga nanya ti panunutan na huno agungat manan. Adelpha, mangmangag ko nga gununi ta cellphone mo. Apay, adi mo sungbatan. Asino day taya? Nanglangarudan ni mamang amang. Numuna ta saan ka sumungbat? Asino day ta kunak? Ni Sir Honesto, mamang. Anya? Adelpha, sumrek ka di kordom. Ito na sung batam ni Honesto ta ada na patag. Pagsaritaan may kinmamangmaw. Sige, amang. Madamdaman to nakasarita kayo, mamang. Mabit lang day to eh. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Pumanaw kayo dito'y Ilocos, Sir Honesto? Masakit isigod a boss mo kaya't naka makasarita. Amang ano, may bayag kay Jay, sir. Ni Sir Amir, ti mangimaton pay lang iti kumpanya? Sige nga rod, sir. Agan-anad kayo iti panagbiyahe, ho. Bye. No ni Sir Amir ti mangimaton iti kumpanya. Amang ano talaga asa anak kun ama kasubli pa eh. Amok ngayon ram tayo nga iliklik ti pananguhot kumanan kini Adelfa. Kakaisuna naragsak kayo nagsarsarita ide farm. Kahit mo ka di, ano ang yaman ti panunutin ni Adelfa no apay nga naungit ka kengwana? Noan niya nga min ti pangaw-awagan ni Honesto ka ni Adelfa. Adan sa mo't relasyon da. Saan nga mo ti anak mo tagulbod? Kasi dinagayin ayat da kan hamin. Ngam nagulbodan kanyak. Inalilaw nak. Nangala iti pasport na ngam agtrabaho mat kaya man. Ay, babalawon na ka di, yakin bagaking kadayawanan. Ni Adelfa lang kaya ti problema tatang. Kasaritam tulagan itong madamdama. Amangan wadda imbaga ni Honesto na patagkan ko na. No dahil tatikid daw ni Mr. De Los Reyes ken ka Honesto. Patgam. Amangan nun napatag na dyan lakay ken ka. Tan nabayag ka nagtrabaho ken ko na. Nasayat ket di tanakasaritam. Plano kasobyan ni hospital. Wen, pagkamuan na to, inton makadanon ka dito Manila. Tagkita tayo di hospital. Sige. Pagsaritaan tanto na itapanag. Sakton ti makam mo. Alaga rodan. Bye. Pinarubusan ni Honesto, Amir. Kasano nga rodan, ti matunan na kumpanya. Kasaritak to ni Atty. Caballero nga abogado ti kumpanya. Iso pa lang ti makam mo. No apay ang nagnegosyo ka pay lang ni Jay Ilocos, saan mo matamasango nga ay matunan? Sana problema na ita. Ang damot niya abogado. Saan nga minamabali na paayan ni Honesto? Tikid daw nila kay Sigmundo. Ay talang tinagsaritaan mi ka ni Sir Honesto, mamang. Agsubli ka no Jay Manila. Takinid daw ti sigud abos na ngagsarita da. Naatake ka nung amin. Naimbag ta na ispalpay. Nagpaagas ka naman na ni Jay America, idi. Kitam lang ang paiso ti maaramidan ti kwarta. Ngam ti pakas daawak, Adelfa. Apay nagpakadakan ka. Mamang, saan kayo kumangag panunot iti sa bali? Nasayat lang no saan ka nga gululbot kanyak. Gaputan na minsanan nga inulbudan na. Nagyaman ni Honesto. Tapinalubusak nga umay dito Manila. Tapno kasarita na nila kay Sigmundo. Siyak ti bos na. Kat siyak ti rumbay nga tong palan na. Imawag ba na ni Crystalline kat kinidaw kano nila kay Sigmundo. Apalubusak ni Honesto. Kasano kumapay ang makapagkadkadak. Kat naglamoy at ti boses na niya nga apo ko ni Mr. De Los Reyes. Boses na pailay kat agar arapa apa ko. Anyan tulakid din no. Talaga da ito ti pagkapsotak. Narupupak iti solisom. Ken anya ka mo. Nadamay baga na di alakay kan ni Honesto. May papan ka na itinalimad a kinabaknang na.
Dad. Oh, Apay kami na pinalubusan niya ni Manong Onesto. Mararibukan kay lakat nga rudan, amang imato ni ti kumpanya. nagko na, mariribukan na, itipan na kaimaton ti kumpanya. Saan nga agbayag ni Onesto di ti Manila? Kan adamat niya Torne Caballero, makaamupay lang ijay. Nakasangpot ka din ni Manong Onesto dito Manila, Dad? Inton malampay lang ti flight na. Mabalin, ngayon ton bigat, ngagsarita kami. Agkita kami ton, iti ospital. Ka? Akita kayong tumat ka ni Crystalline. Anda ka nun sa bali, amang bambantay kenkwana. Dad, Oh. Papayagas na ti isem mo, Lisbeth. umis-iso nga lang nga makikita tayo. Malakip ko, no apaya nagsina kayo ka ni Mami, akagurgurak na una itan. Dahil ta kalimanan, ti malagip mo. Yak tumalipatan, Dad. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Rumarak mo ten. Itay pa'y nga uray ni Benny kanya. Saan ang makaungat ni Amir? No ni Lisbeth kag saludsod kan kuana. Ano siyak? Naimbag. Tawan ti Dax anang ngag ko ang nagsaritaan dang agama. Aglalo, tanadakamat ni Lisbeth tinagat ni Crystalline. Ngumamok nga dapang panggapan ni Amir. Ngam saan akas Karina amay patungpal dayta. Saan na akayat agdarasutos? No aggunay, kayat na asigurado. Yan mo kumar ngayong palakip kina Delpha. Di pa nagulbon na king kaide. Nabayagan na nagsinadakan ni Hamen. Kansandan nagkit-kita. Nadamag ko si mangput ni Hamin iti. Napangas ka nun. Ngam, kukuamat kayam ti boss na ti kotsena. Nga masanda nagkita. Oray siyak. Yak nasit ka na kinasarita. Saan nyo may kat ti panagatap ko nga da sa bali amang igaw-gawit kini Adelpa. Awan, kaya na yan na. Nangagmumat nga ta ti palawag ni Adelpha. May panggap ka ni Onesto. Nasayat lang no kastatatang. Ama mo, tiyanak mo, tasya, tiyadada kinadindin na. Tatang. Amagan, no sa bali, ti pagawata, may tideta ngayon mga. Sige, inakagdi ko san. Ada papanan may kini Viner. Amangan na inton madamdama kat adan tita. Baybayan niyo latan ni Mamang Amang. Aramidan na ti kayat na. Nasakit ka di tinagam mo ka di mamang mo. Saan Amang? Ngam tipod no? Adayo tirik na kenkwana. No adaman gapuna ajak kayat ti sumurot kenkwana. Da kayo Amang. Ha? Saan kayo akayat apanawan? No, daduma. Naragsakan na saya at ipanagsarasarita yung agina. Ngam no adamangag na pagatapan na. Ung tanak Amang. Balasang akon. Makapagdesisyon ako ni tibukbukod ko. Agyaman kiti, tamanak-manak. Tamangan no adda ko man kaayan-ayat ko kat idi pala anak asawa ak. Ay, apo, napintas ka kanadda ka ni Diyos to nga edad. Kayat ko ti makawaya-waya iti bilag ni Mamang Amang. Iti dahil ta kinunam. Kaslam mo kon. Noan niya ti mapasamak sakbay. Ngagsubli abroad ni mamang mo. Aldaw mo't kaya man, Benji. Dumagastan ang mga niti restaurant. Adamo ka kabarbaro panganan, sir. Ang mga no kaya tiyo padaso ni Jay. Makamo ka. Sika, tinakaigamit ti Manibela. Ano ka di, titik siya. Ado, sir. Ang mga no di mo ti Pilyam. Pilyo ka mo't gayam. When gayam, sir. Nag-text ni Sir Ernesto itay. Apay, agpasukon ka di iti airport. Awan problema iti data.
Tapno sayat mo. Tapno makapagsarita kami adagos. Wow, Tita Margot! Nagsiksikan iti dayta at suot mo? Adi amanak? Kasla sa bali, ti panangisip mo kanyak. Amok metkit di. Amok, anadlaw mo anang kung pinagsaritaan nyo kini Dadik. Prangkak! Nawayak amang ibagay ti kayat ko. Anya nga rod, kat amam ni Amir. Ngem, no sikat ti makisarsarita kan kuana, di mo kaya tabiangan kayo. Sige, panawan kan. Ay, tadlaw lakit din ni Tita Margot akayat ko lang nga sutilan. Ngem, sanak mat at tinutupan. Sana kaya ti matalaan iti papanan na. Anya nga tano tuloy ko latasot sutilan. Ano na panunod ko? Surut ak itinalimad. Kunak no ni Sir Honestot yung mauawang manan kanya. Apay ko mga awagan nakmanan. Mga no nakadano na ni Manila. Hello, Mamang. Hello. Ada kiti balay ti may sa abarkada ka, Delfa. Itat ko kan kati address. Taway ka dito eh. Syaklaan. Saan ko akadwa ni Amang? Namagagat kang pasyak ni Tatang, akuyo kayo. Kaya't nakakano kami ama-am mo ti gayam. Sa nakakanupay kami na nakita. Agdi ko sak narudbit, Mamang. O sige, pasukon kayo kumakin ni Veneer. Nga mimbilin ko nga ibati naklatan. Ada ka naman papanan na. Padasa ka awakan. Saan nakmat ka ta pagkadkadan? Sige nga rod, Mamang. Agdi ko sakon. Tapno saan kayo amatagtagan amang ururay kanyak. Bye. Ni mamang mursamot kay mawag kang kapo ka na pentas. Kaya't nakano ama-am-amo ti may sa barkada na amang. Di nakanupay nga minakit-kita. Ay, kaya't yun ti sumurot? Ay, oras si kalatan. Tay ko na kon. May mayat no dua kayo lang agkuy-kuyo nga ginadi na kiramraman talakaya kon. Agdi gusak nga rodbit amang. Kaya't ko matirumwar nga galiwaksay. Malagip ko man kit di Benji. Amom ka di ti numero ti cellphone ni Adelfa? Diyan mo, sir. Saan kami nagkita, hindi napantayo di Ilocos. Damagag to ka ni Sir Honesto, inton sukunan tayo iti airport, sir. Mamitlay. Aslay nawagak idin ni Adelfa. Itakto man, noon nakafunbok ni number na kanya. Malagip yun man ni Adelpa, sir. Pampanunutak nga rod. Mapana ki di Ilocos, nasyak pa lang ti mangimaton iti kumpanya. Pinalaga ki di ni Adelfa, asaan na makasuble, ta nagbakasyon kat nga rod. Karugurugi pala ti kumpanya. Simbangpat sa kanong amin ni Mamang na, sir. Am-amom ka din ni Mamang na? Saan, sir? Na-istorya ni Sir Honesto, hindi na minsan ngayon nawagan na kidi. Naitsaya ni Tita Margot. Tito'y mulmat kayang titinurong na. Tuman na lang kiyaw. Nakaigam ka nagitikin at gatang na. Napanawan nga ta, nagiti kakadwana? Asidag akon. Kampay idi. Saan ko nga mo nga dito eh? Kampay idi. Tsak inranta, dalapusan. Ay! Bastos! Wow! Saan mo ka kita ang tigalan mo? Dinalapos na kalatan! Tanga! Tita Margot! Si Kamit Gayam, Lisbeth! Sorry, Jaking Gagara. Sa bali magyaman tikit kita. Sino nga ta? Tita nga? Kadata?
Okay, siya kung timang pidot ka dagiti na iwara, bit-bit mo. Ay, nagadulakit din na kita ginatgatang mo. Ay, nabuong sapay kit din na kita bangbang doon na iwarsi. Okay, sana bali? Siya kung timang bayad. Sukatak tinggatang mo. Ha? Okay, Tita Margot. Awanan bait. Sakit din ti pinagparang natanga. Tumanalang kiyawak nga agpaiso amang sapsapol kadagiti kakatwak. Nranta na laki di tinang dalapos kanyak. Kat no agpulong to kini Amir. Siya kagbali na dagas. Ni Lisbeth ti kanunungan na lagta. Kanayon na klasursurutan kan sutsutilian. Kasla linuganan ti demonyo na itadang nga. Ni Sir Amir, nalagip na tinangawag kanyak. Apay nga ta, malagip ko na iti panang pabain na kanyak. Hello, Sir Amir. Adelfa, kumusta ka? Saan ka di, ama kasi nga? Kasangsangpat mi kanima mga nagpasyari ti barkada na, sir. Anya ti may pay ko kada kayo? Saan pa'y gaya ba nagsubli ni mamang mo iti abroad? Kastoy, namom ka din nga doon iti Manila ni Honesto? Naatake ngamin ni Mr. De Los Reyes kat kinit daw na ngagsarita na. Ipagkakata nagpakada ni Sir Honesto. Ang mga niya ti panunutan. Adelfa, kabayatan ti kaawan ni Honesto, agawid at dita probinsya. Tasyak pa lang ti mangimaton iti kumpanya. Nalagip kang awagan, damagag no niya talaga ti plano. Kasalbitan, anya ti bagag. Kan adda na patag agagarak dita Ilocos. Kinidaw na iti negosyante asino nga ili ni Honesto, asyak ti kayat da kasarita. Dagi siguro nakitak akin nakuyog na idi ti resort. Nagkita kayo gayam ka ni Honesto? Di naman lang na ipagkakanya. Nalipatan na siguro, sir. Kadwak idi na mamangkan amang idi nagpasyar kami ti resort ti gayam na. Okay. Ni mamang lakit di dayta. Amom, ada plano mi kadagi dyan negosyante kagpataktar iti pastek negosyo di talugaryo. Isa sayang, no saan kan ngagsubli ti kumpanya? Ado, ti masayang agundaway. Sir. Sige, amangan no makasingakit ka. Bye. Bye, sir. Nasaya mat kaya makasarsarita ni Sir Amir. Impang tana idi nga mga no saan ako na makasublay pa eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sana ka mamati asan anangag ni Adelfa ti panagtuktuk ko iti kwarto na. Saan na kaya tamasinga ti panakisarita na iti cellphone. Nangag mo ka rin asino ti kasarsarita na itay. Diyak ko na inaawatan ta nakarikap marot ti ridaw. Lalaki day chay ang mga ni Honesto. Saan ka ko magagata patagos, Victoria? Saan na nagarawa babae ti anak mo? Saan nakas kanyak idi? Idi siyak ti banasa. Kasta ti kaya tiyo asawan tatang. Ayawan panggap ko amang sair ti regnap. Iti uri ka anuman. Jakim palagip ti napalabas mo. Plano kini pagbatsin ka dito Manila, Benji. Nagbaliw ti panunod ko. Maili ko man nga rodan ni nanang ko, sir. Kaano ka diti panaglos tayo? Tsak pa may baga, eksakto nga daw. At napay napatag nga si Kaswag. Kan kasaritak to pa ni Mr. Garcia, a pangulo dagiti negosyante. No kano, ti pan nakasango da a panagkikita mi.
Sa bagay, nabit madlakit din ang aeroplano. When no, ag-helicopter tayo, sir. Sumurot ka din, Elizabeth. Dahil tangarod, ti pampanunutak. Abangan no ka na yun nga agapan na ni Margot no agbati ti anak ko. Sana ka nagbito ti Atap, Adelfa. Lalaki ti kinasarita may ti cellphone. Iso asaan mo akayat. Asi nga ti panagsarita yo. Saan kayo kumangag panunot iti dakas, mamang? Saan na mariklikan ti panagpanunot ko? Pagpudno ka man kanya. Ada ka di relasyon nyo kani Honesto. Saan ani Honesto dayjay, mamang? Ni Sir Amir, ti akin kuko iti kumpanya pagtrabahwag. Anya timbaganakan ka? Pagsubsob yan nakakaditi kumpanya? Kinumusta naklaan? Kan nadakamat na amang bangon da iti sabali pa'y akumpanya kadagiti pada na negosyante. Agsubli ka talaga, ha? Mamang, Makamo ka manlaan. Nukastila nga saan ta makapag kinaawatan. Agsubli ako ni Australia. Kat di kantong pulos sang betal. Makamo ka, tibiyak mo. Ada sa nga ili ni Daddy may ti opisina na, ma'am. Inawagan na itay ni Mr. Garcia. At naira na nga ada kano dito'y Manila. Sino dahi jaya, Mr. Garcia, Manong Benji? May sa kadagiti negosyante ang nakisugpon iti may sa negosyo iti Ilocos. Negosyo lang dati pang panunutan na. Masalutsot ko man gaya, Manong Benji. Malaksid iti dahi jaya negosyante. Sino pa'y dagiti inawagan na? Ma'am? Apay akita anak mo natan. Among ka di dagiti palimad ni Daddy? Kat kalkalo ba? Awan ti amok iti dayta, ma'am. Kasla ni Adel pati inawagan na itay. Adelfa? Malagip kon. Dayta empleyada akakurkurak day chay. Apay ka no? Dahita ti Jakon masungbatan, ma'am. May saakla nga empleyado. Noon niya latabilin na. Isulaang ti surutak. Subyak to ninto madamdaman ni Daddy. Ang mga nonya ti panggap na iti dayjay a babae. Day takit nga tan ti pangsungbatak ka ni Daddy. Sige. Pimanhon ni Ma'am Lisbeth. Apay nga tanga kagura na launay ni Adelfa. Yak mawatan ti kastoy marikinak. Apay akas lang tipayo ak na madakamat tinagan day nga amin. Tsak may nakitkita ng kakurak. Paglalo lang arudo na itay tayaw ni Adelfa at kinamakmat na. Kanya kumakanyak. No adayati kan helikopter na. Kukuha na lang ti kinabaknan na. Ngam ti kumpanya na ti pagtangkanaan ni Adelfa amang sopyat kanyak. Agpay sugatang agsublin ni mamang mo y Australia. Saan nga tanay baga na lang na jay? Tagpaspasugnod king kapo. siya ko mati agpasugnod kan kwa na amang. Gapo, tadi pumutlangan patganti kayat na. Nangruna tayo mawaging katakin ko kay ti kumpanya nagtrabaho ang biswa na jay. Kinumusta na klang matamang. Kasaludsod na pa'y kiti ha. No saan pa'y nagsubli iti abroad ni mamang. Ay, amangan no kaya't nakamadla pagsublian na po. Tsakla mo amang. Ngam tinaybaga ni Sir Amir. Siyak ka no ti mapukawan no jakon agtrabaho kan kwa na. Tada ka no negosyo a pagsusugpunan da kadagiti pada na a negosyante. Saan ka madalagan, Benji? Dadi laki dinabanag, ti pangungtakin ka. Sa nadakers, ti panangawag ko ka ni Adelfa. Imbaga na nga agsublinto ka no, sir.
Kilaat mo't nga dapapanan tayo. Awagak man ket di. Amangan magsubling agpaiso. Makagura ni Ma'am Lisbeth iti dayta naman na, sir. Agriringan ti cellphone ni Lisbeth. Di pa nagmanehom ti pamaysam. Ta kasaritak ti anak ko. Sige, sir. Amay ninawagan na, Daddy. Amangan magsubli ka iti opisina. Adakil na tapag nami ka ni Benji. Ije tulangan balay ti pagsaritaan ta. Talaga kasarita kayo, Dad. Oh, sige nga Rodan. Saan ka nga pagpakarabi ha? Patpatgen ka una, anak ko. Ada ka di ba kayo? Ay, kung nagkaroon na kay pimpengkan ka dagiti kaus mo. Nauma kay samo to namang kitkita kanyak. Imbagam ka nung amin kini Adelfa ngagsubli ka ni di Australia. Ay, kasanodyak may bagatikas tiyay. Panagrik na hak. Makipimpin na tangken ni Adelfa kanyak. Gapu ka di, iti panangawag kong kuana, tiyakin ko ka iti kumpanya nagtrabahan na. Iswa pinagong tamanan di anak mo. Tatang, Saya atem kumalang di makilangan kin kuana. anya ti kayat yung asawa ni ti dayta. Siyak ngayon na ti rumukma iji anak ko. Nasayaat no, sumaysayaat matlangan ti kasasad ni Mr. De Los Reyes, honesto. Sakbaya mapana ki J. Locos. Sarong karakto pa iti ospital. Akan orisi ka kasarita kanto. Awagak to man kiti ni Mr. Garcia. Ta agkikita tayo ti restaurant Pinton Bigat. Isungit lagayang may nawagan yun, Adelfa. Tamapan kayo di Ilocos, Dad. Lisbeth, honesto. Maliwan tanton kagsarita. Okay, bye. Saan niyo pa kaya tamangag ni Honesto? Ngag-agawin niyo na Adelfa kan kuana? Ano ti sasawam iha? Minalagak ni Honesto ide asa na mabalin ang makirelasyon iti asino man kadang iti babae nga empleyado iti kumpanya. Kaputa kaya tiyo bukudan dagiti agkakapintas nga empleyada yo. Nagtalna ka man. Napukawan ti respetom kanya nga mama. Denggam ti ibaga. Oh, apay anak kami suot ka, Lisbeth. Madadaal ti kinapintas mo. Oray na kami sutak ta na pimpintasak pa lang ada yung amsika, Tita Margot. Ha, amang ano di mo, amo? Mapan man na ni Daddy di Ilocos. Iso kay nawagan na ni Adelfa. Ano ya? Nakiktot ka? Talaga asaan asika ti maudi a babae ti biyag ni Daddy. Saan langan ni Crystalline ti korkurso na daan na? Uray pa'y ni Adelfa. Saan mo sa bidungon ti panhunot ko, Lisbeth? Isisuman na kitay. Siyak itay tinakamisot. Ngamit nagsinukat ti sitwasyon. Agpong-pongtot ka, Tita Margot. Mapankagayam iti Ilocos? Saan ka pa'y nagpakada kanyak? Jak pa'y nagpakadakin ka. Tadyak mas sinunoo no anya nga aldaw nga agluwas kami ka ni Benji. Aglalo, tadda diti Manila ni Mr. Garcia. Kan apay ang masapul nga awagan pa'y ni Adelpa. Tapno ipakaamom, ti ipapan mo ijay probinsya? Kinumustak laang. At nakadidakas na. Lumatuloy ti pagsugpunan mi a negosyo. Amangan no yalatiw kung tu ijay ni Adelfa no makapanunot pa'y ngagsubli. Pagsubyem pa'y lang amin. Ang mga nada sa bali arantang kan kwa na. Sinutil na kalang ni Lisbeth sa balibatan ti pampanunutan. Kabisado kan, no may panggap iti babae. Nagumumaak dagitan. Negosyo, tinakay pamaysaan ti imatang ko. No ado ti kwartam, maaramid mo amin na kayat mo. Aga po iti kinabaknang mo. Timaw ti ado nga scholar mo magkakapinta sa kolehyala. At naka di pamanaknak mo iti data. Nilang Lisbeth ti anak ko. Juan! Ni Lisbeth laang kinapatagkan ka! Margot, binalagan kay di. Ulita ka, sa anak abugbog kawan. Nadlaw ko nakasilaw pa'y lang nito kwarto Adelfa. Isong ay mayak.
Itimplan ka ti gatas? Agyaman naklaunay, mamang. Adada na pintas ka, no? Kasta nakaisam ka, iha. Oray na kayo, mamang. Sa paam to ti agringin ton bigat, ha? Tulungan naktuman namang laba ka dagiti kaus ko. Sige, mamang. Patuluyan nan sa talaga tipagkap. Kalpasan na. Agpasyar tanto ijemol. When, mamang? Nagpay na inuptigatas ko nga makaturturog hakmatan. O sige nga, Rod. Maturog kan. Tapno saan ka mapuyatan. Anak. Ipatpatit ka unay. Mamang. O sige. Panawan kan. Maturog kan, iha. When, mamang? Man-mano nga imalikas ni mamang apat-pat ganak. Pasado alas 8 ni Tibigat, Amir. Matrapik kayong tulauna yan. Wano, saan ka amapan mga opisina? Madam Damalaeng, romwar kami ni Benji. Makipagkita kada honesto kan Mr. Garcia. Inton aga po ako iti ospital ti papan ko iti opisina. Kumusta gaya mo nila kay Sigmundo? Sumasayad ka nun, ti kasasar na. Ang mga nukayat mo ti sumurot, tapno mangyag mo ti pagsasaritaan me. Pasig tumatlaan ni Goso ti pagsasaritaan nyo. Tapno saan ka, agat atap. Anya nga tanong, ijay tulangan Ilocos ti pangsurutakin ka. Awan problema iti dayta. Saan mo na ipapas ti nagpasyar ijay Ilocos iti? Kan sumurot pa yan ni Lisbeth. Anya? Saan man sakit yan kaya sumurot Tita Margot? Mangrugi kayo manan. Si kalangan ti sumurot kanya kiti pan nakipagkita kada Amir kan Mr. Garcia, Lisbeth. Saan ka no akayat ni Margot ti sumurot? Wow! Ada pa panan mi kini Marichudan. Na makapanunutak to sumurot kada kayo. Ijay to ni Lucas. Awisit naman ni Marichu. Ala, agpili ka, nitikayat mo gatangan at Elfa. Inawis kang agpasyar ditoy, tapno'y gatangan ka itikayat mo. Kumitakto inton adda magustuak, mamang. Awan matan siya kursonadak idi apistita. Dagitahan ang ka-display. Apay, awan tikayat mo kadakita? Medyo nakiting laan. Diyak kayat tiagsot iti nakiting, mamang. Sang katalyaw dakto man ang dagiti istambay. Dagitan samot lang may nagbarbar ti ter aramidan da. Nagagagat sapay ni tatang. Alagaan na agawan ni amang, mamang. Kinaykayat natin na paniti farm. May kaming dayjay. Kaslam amo, kinakuyog na. Panyatkit kita. Ada ka di kinatulag mo, kasi narak mo dito eh. Jay lalaki. Kasla ni Hamin dayjay. Saan ani Hamin dayjay, mamang? Nalipat akong tinagan na. Empleyado akas kini Camille kinukuyog na nagpasyar dito yung mall. Ayan ni Camille. Dayjay man o, agpilpili ti kawas. Saan nyo amalasin ta nakasikig kan malikodan na kayo. O, dayjay, liningdan lakat nga roda ni Rostom. Nala, umay ka man laangan. Sige, mama. Iti dayjay, banda ti papanan tayo. Sapatos ti kayat ko agatangan. O, sige. Makaamuka na niya ti kayat mo agatangan. Ngam na mabisinaksan. Mapanta pa ang merienda. Madamdaman nga ituloy tatek shopping. Ay, when, mamang. Sige. Amo nga ni Camille nga umay ni Sir Amir dito Ilocos. Awagak tumankit din ton makasangpat kami. Naipakadak ka ni mamang apasyarat ti gayem ko ijabalayda. Amangan no anyamanan ti panunutan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Ay, dagaangan ako. Tagasanok at nalinak di panawan. Awan pulos ang kutiabulong.
Lag bagyaw di na bisan ngal daw ka puta na piksa di angin. Ay. Dagiti nga tagin na. Kasta ti kayarigan da. Nagkuyog da nagpasyar. Nalabit ang makamamiris matlang ni Victoria. Nga isotayan ti bidot. At damat gamin katulong abaon ng Amir. Apay asikampay ti mangin pampampan kadagiti arwata. Iso, tinagkupin ka na giti kaus ko. Ngayon kunakin ko na. Asya ako di makamaw amang ipampan. Malaksid ano magagit ka. Ay baklaangan ti katulong. Bisaklatan. Oh. Saan mo ka di pa napanunot? No, kaya't mo ti sumurot iti Ilocos. Kitaat po. Kaano ka diti planom a panagluwasyo? Inton bigatan. Kasi ti sigod. Ag-helicopter kami ni Benji. Kasano ti kabayag yu iti Ilocos? Depende. No, kasano ti kapaot ti kaadda ni Onesto diti Manila. Rumbang kumaasikat ti nangikadeng no kasano ti kapaot ti panagbakasyon na. Saan? Aparikot dayta, Margot. Imparada na latan ni Lisbeth ti Kutsena. Iti ti kalsada. Kastamat ket di dagiti dumalugan dito subdivision. Kanayon na nakiting ti kawas da ito balasang ni si Ramir. Manong Benji, ayan ni Daddy. Ada siguro iti kwarto na, ma'am. Madama nga tanga agimempake. Talaga matuloy kayo? Saan ka kadya sumurot, ma'am? Diyan ka mo. Ang mga ni Tita Margot ti sumurot kit ni. Sige, dita ka pa eh. Nakaimpake gaya man ni Daddy, Tita Margot. Saan ka kaya sumurot? Awan ti amok nga aramida ni Jay. Si Kanti sumurot no kayat mo. Abay abilinan nak. Kayat mo, tagmay-may sa dito'y balay. Tat na maaramid mo ti amin na kay kayat mo, kasta? Anya ti kayat mo asawan iti dayta Lisbeth. Pagat atapan nakadi iti dakas. Anya niya mo? Subang kayo manan. Sumurot kayo doon kanya. Dad! No sumurot akkan kamir. Diyak kayat ti makilugan iti helicopter. Awan da kas na no ag-helicopter ka. No siyak ti agbilin. Masapol atong palanda. Dad, apay namin napilitin na kasumurot kada kayo. Kakura ka makitkita day dyan nga Adelpha. Anya ti kaguram ken kwa na. Awan mo't dakas nga aramidan na ken ka. Basta, kagurak. Nakabakasyon pa lang ni Adelpha. Simangpet ngamin ni mamang na. Amangan nun saan pa yan ngagsubli. Tagabugaya, may sa palya pagilyan, ti inaday dyan babae, Dad. O di mapan mo dun ang patagabo. Sana na dahi tati pagsaritaan ta. Sumurot kayo ka ni Margot kanya. Agpada kami itirason kan Tita Margot, Daddy. Anya ko mataramidan mi dyan Ilocos. Anya aya, timbaga ka na kayo. No anya tibilin ko, iso, timatungpal. Para lang kan Tita Margot tilintagyo. Panawan kayo pala. Awisik ni Manong Benji. Mapan kami aginom. Anya, Dita kayon, Dad. awagak ni Benji. Bilinag adina tungtungpalan ni Lisbeth. Sakto pa nga ama na. Saan na nga'y pirpirit? Di awan mo't nga ron di maramidan ni Benji. May sangat na dyan Manong Benji. Nakasan, naon na anak din ni Daddy. Isuad din akong kinuyog ni Manong Benji. Nasayat mo? Nasaan nga manugot ni Manong Benji amang kuyog kanya kita? Amangan nasutilin naktuman ni Tita Margot. Hindi pala magtup-tupulak iti day jay ang Margot. No saan na nga taakatantan na ni Daddy? Hindi pala nga taatin nung patongpak.
Talaga. Ngayon pa'y suyo di nagpasyar nga gina. Nagadunday ta ginatang yaw. Ang mga nuawanan di magplitim nga agsubli ya Australia, Victoria. No may busana kiti kwarta, isaldak ti farm iti gayem ko nga da resort na. Tapno da pagpletek nga agsubli di Australia. Pagpletek bikin Adelpha iti aeroplano. Ang angawan na kayo lang ni amang mamang. Ay, nagadulakid din na ginatgatang yun. Pasig sa mo takawas. Ay, ada groceria amang. Aday tiday ta karton. Ay, dapat labang ka. Adda atata. Malipatan kayo kadimot. Ingatangan kayo ti Baduyo. Ay, mabit lang amang terwar ko. Siyak tinagpili. Ha? Matang kami pa iti sapatos kan nalagda at chinelas a para iti farm. Ha? Ay, Ala, ipadas yung tatang. Kita nyo man no apag isumatla dito dapan nyo. ha? Nakita ko na. Siyempre, saan mo dagas lalaya ti hirama di dapan ko? Agyaman na klaunay. Ay, nagwapag launay yan iti day-day akawas ko, ha? Ay, makaari magsabot iti katam na dir, paano ka sila? Urayak lang may surot. Kita nga talaga. Ay, sus. Basol ko nga raw. Noon nagwapo na ito'y amayo kan luloy, oh. Ay, gangangawak lang ka, day. Sige. Isirrek ko rin ti kwartok tagiti para kanyak. Adelpha, makamukan amang ipakni kadagiti ginatgatang ta. Agin anak labiit. Inton madamdaman na makitsindaak. Ay, doon bigat lagay na makikinda ka. Ha? Ada do ti magata nga presko nga ikan iti agsapa. Ay, hindi. Apay akas ta ti panangkitam kanya Amir. Pawilan nak nga agino. Dinto adyak mo tagbarta. Na di mo to pa'y may suro ti anak mo. Saan mo nga dildilig ti anak ko ken ka? Gapo ta inwa mo ati kayat na ti mapaturay. Si Kalagan, ti sumurot ka na kami kan ni Benji. Apay apilitan na kaya. Sigurado akanayon nga aga pa kayo kan ni Lisbeth. No agpada kayo amabati dito eh. Sumaruno at tulatan. Diyak kayat aglugan iti helikopter konak manen. Ni Mr. Garcia. Ano nga tapay lang ti bagana kanya? Hello? Well, ada kami na di probinsya in Tundigan. Ay, ang lalaki din ni Victoria. Kasla ni Hamin ti pagkit-kita na kadagiti amin na lalaki. Abay nga taasan na malipatan. Panagrik na karod amang. Saan na malipatan dagiti bidtot ana aramida? Ay, nasakit ka di tinakamukang na Adelpha. Saan amang? Ay, nasaya at ngarod no kasta. No saan na tinubngar ni Victoria ti relasyon nyo ide. Ang mga no saan ka nakaturpos. Kaya saan mo ta binirok ni amin tigasat na iyaday wa lugar? Saan mat nga ta amang? Gaputa kayat ko ti makaadal. Nalabit asaan kami anay karikan ni Hamin. Samay sa amang. Saan ko napanpanunutan pa'y? Ala. Saan da nga rodo na pagsaritaan da ta? Ang mga nukila tarumwar ni mamang mo iti kwarto nakit manggag na tamanan. Sigurado ang ngawan nalipat ang Benji. Sabagay, ano matkat di ti magatang di probinsya. Awaran, sir. Gumatang at tulangan ni ti pasarabok kininanang. Ang mga no, da kayo kidya, sir. Hawanan tinalipatak. Gaputa siya ka mismo, tinagimpake. Daddy! Jak na puutan ti sasangpat mo idirabi, iha. Talaga sana ka nagawid di Rabi eh. Imyanak iti balay mi kini mami. Uray jak kuman kayat apag naidanday jay. Napilitan na, kapot na masurunak kada kayo. Sige, Dad. Tilatan kayat na ti mapaturay.
Nagsayangan dagito'y naragrag abo nga dagito'y moyong tatang. Nagbabasit na pailaan. Kaslag bagyo nga minidi, nabinsan nga aldaw, gapot kinapig sa tiyangin na. Day. Ay, ada helikopter. Ay, susapo. Helikopter nga pa iso amang. Kasla private chopper ni Sir Amir? Ha? Anyat kinunang Victoria? Amang, Ay, jak baka takot na mong numamarbaranak. isulakit di. Malasin ko. Nasit gakon ididayta a helikopter, idi inawis na kiti balayda. Ha? Nakapan kagaya man ni Balayda, Adelfa? Inawis na idi mamang. Kaya't na kami na makapagsiningid kami ka ni Lisbeth nga anak na. At niya, Ay. nakaumay dito hindi pamilya na? Napudutin nagpaiso. Sige, Ay. sumunod ako ni Tibalay. Oh, sige, tader kundita. Kaslama din sa manang tirik na ni mamang amang. Ay, bay-bay amon tina. Talaga kastanan. Nakadaron tamat lang ang diti probinsya, Benji. Maniknak ti panlog ko. Maginanak pa eh. Yuri inton malaman na mapanak iti opisina. Pangaldawon, sir. Iwan kaya. Diyak mo nabagaan ti caretaker. Mangisaganit ti kanenta ko ma. No, nabanog kayo, kat masadot kayo mapan iti restaurant, sir. Tsaklangan ti mapan gumatang. Arak ti kayat ko pagpainanaan. Sige, inkang arod gumatang iti kanenta. Kat ninanang mo, di mo ka di iliwan. Amangan no masapol dak, sir. Sa paaktulangan ti dumawat iti lugar may intong bigat, sir. No magagatak ama pa na iti opisina inton malam. Uray inkanton omyan iti balayo no kayat mo. Mabalin mo't ngagpaiso, sir. Inakpengarod gumatang iti pangaldawan tayo, sir. Agyaman ka. Nung maalag lakit di ticket ko, kananda ni schedule ti panag-flight ko. Mapana ko ni Jay Probinsya. Kilaatik ni Amir. Tita Margot! Ada kayo magyayam? Saan ka rin, Muar? Nakatraffic tumadlaang. Inawagan na kakadin ni Daddy. Saan pa eh? Uy, mailiw kayo adagosan kini Daddy? Nagdamag at lang. Naitamot nga minti sa lutsod mo. Awan dagas na iti sa lutsod ko. Ha? Mapanak madlangin iti kwarto. Rumuanak to matlangin to madamdama. Awagak to ni Maricho. Tadamagak na matuloy kami matlaan iti papanan ni. Naiturog ko itay nakasangput kami ni Benji, Margot. Naginom kami pa ngamin. Mariknak magtantibisin ko. Tadyak kami nangal. Ikon kondisyon mong sakit iti bagi. Anya man ti pampanunutan. Nasalutanak pa ikirdi na napan iti opisina. Inton bigatan. Kat ni Benji, Napan naturog iti balayda. kas laubing paila nga mailiw iti inana. Agad itagayang. Adong ngamin ti ampunaan na pipintas a babalasang nung pakakitaan kadag iti babae. Saanak akas iti pampanunutan. Sana tilaan na dita na totopak? Aligayam, Lisbeth. Awagan, jakam, natuloy matlang arimar. At dan sa papananda kini Maricho. Sige nga rodan. Kasaritak ti caretaker ti balay. Nakadwak amang rabi. Oh, talaga anday dyan Margot. Tila pampanunutan na. Narnakan pa lang ni mamang ititurog na itay kinitak iti kwarto na. Nadamdama pa nga ta sumrak iti opisina ni Camille. Nabayagan na saan kami nakapagsarita. Nabatuga kong tibalay na sana. Kasla malasin ko tinakaparada ang kotse. Nga, apay nga ata dito eh. No, kapadpada na lang ata. Sige, nanang. Sarong-karang kayo tumanan.
Ang mga nururay na ko ni Sir Ramir. Kasla malasin ko day tatibag. Adelfa? Amin? Kaya't mo asawan. Si ka ni Benji at driver ni Sir Amir. Wen, pasensya ka no sana ka nagpabigbigking ka, Adelfa. Kinapod mo na. Nasdaawa kiti nakita ka. Kaslasan ang nakapapati. Anya ti sana nakapapati. Mangayam, inakonsukunan na si Ramir. Saan mo matngalanga ti mga opisina? Inak iti balay da Camille. Manipod si mangpat ni mamang. Nagbakasyon ako niti trabaho. Wen, amok. Natarantak lang at iti pa nakakita-king ka. Ha? Magmag nakakadilaan? Di talang ti balay da Camille. O sige, panawan ka pa eh. Ang mga nuwada makalasin kan ka kat may danon da ka ni mamang ti pa nagkita ta. Sige, agan nanad ka iti panagnam. Jack naman ani Benji ti driver ni Sir Hamin. Isumat lang ni Benjamin akaayan-ayat ko di kolehiyo ak. Kasano na maamuan da ito ni mamang? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit ka dito ulam, Victoria. Langam ti agakapsot. Ay, Madbalik ka ti bagik ka nabigatan, tatang. Masadutak lang kumabumangon. Makakapkapiak namin. Kalpasan nagkapiak, agsubliak mo't lang agid da. Mamagano ka pwede. Panakarbis mo di farm di kalman dahil sa anak. Ay, nabayagan na sa anak ka nagsakit. Kung ansama ti mabalin at tumaran dita. Numadin tula ta tirik nak. Agpa-doktora. Agpakuyog kandulangan kanya Adelfa. Awagak tulat ta ni Vener, tatang. Ngamin, no saan ko akabaalan ti bumangon. Ti doktor latan ti mangdanon kanyak dito eh. Nung mabalin lakit ti. Nagbayag lakit din ni Benji. Impapas nan samat ng timiliw ka ni nanang na. Oh, awan pa'y pulo simpaw nagko. Takayat ko ngay tirwar ko maamamigata. Najasan ni Benji. Manipod dito yung roof deck ti mansyon ko. Masaripat-patak ti sumunga na kotse. Iso siguro na ito. Ket din tinalipatak iti kunaka. Wen kayam. Di nagsama din malagip ni daddy. Tsak man lang iti mga wag kankwana. Amangan mo iti tamarkot yan adamakla at iti dahi nga ramid. Hello, Iha. Hello, Dad. Kumusta kayon? Talipatak ba't ngagpayson timawag kan kay Dirabi. Kasangsanpot ko lang dito opisina. Agam imununag pa'y adimtag ng ti corporate lawyer. Sa di ng opisina tehan nyo, Dad. Iti opisina yung ada iti private room na? Dito yung mata talaga ti opisina. Imbaglakit din. Tenay bagayo na sapsapa akasangsangpot yun dita. Ano saan? Panunutot ko ma dito opisina yung tinagturugan nyo. Ay, uray siyak. Yak nadlaw ti irurwar mo. Napayasan ka nagpakada, Adelfa. Amangan na niyan tumanan ti panunutan ni mamang. No ipakadak ti ipapan ko iti balay da Camille. Ay, madmad ti bagay ni mamang mo. Nagsublimot lada ako si ti kwarto na itay nakakapay. Amang, Kaslad na pa kariribukam. Anya ka di tinagsaritaan nyo kindi Kamel?
Aday baga kada kayo amang. Ngam, saan niyo kumangay dandanon ka ni mamang? Nagkita kami ka ni Benji. Asin wa Benji? Ni Benji, ti driver ni Sir Amir. Isumat lang ni Hamin. Anya ti kulam. Pangasiyo amang. Saan kumamaamuan ni mamang daytoy? Lisbeth, punat mo saan adito tinagturo kami di Rabi? Wano, kasangsangpot mo laan. Saan mo gaya mapapuutot timang sarakan ka, Tita Margot? Binaybayan asaan anay rekaptiri daw ti kwarton. Ang biyahe kang samot. Anyang oras ti flight mo? 3:00. Oh. Saan mo na may babawi, Pay? Naibagamon? Ijay bura mat ti pagspasyaran niyo saan ka di? Noon niya ititak na isiratiri daw ti kwarto. Natikluak lang iti ang tinauras. Wan gayam, inawagak ni Daddy itay bigat. Makumikom sa dagos iti opisina, iso saan ang nagpaot iti panagsarita mi. Inawagan nak mo idikalman? Naimbag ka, Pay. No diyak pa inawagan ang mga no sa anak na nalagip. Napatpatag kapaylaan kini Amir, Lisbeth. Anak na ka. Dara kanlasag. Saan kami ngamin ang nagkita ka ni Hamin? Idiin mo na nga imayda dito'y ka ni Sir Amir, amang. Mabalin na nantana ti mangliklik kanyak. Amangan no makumikom lang mo tidiya. Diyak lang mo. No, liniklikan na ka. Kaya't nasa wala nalimatan na kan. Wano sila lagi pa lang atay di parang babae ni Victoria di kingwana. Kabisadok ti ugali ni Hamin, amang. Saan ama nagimulay ti sakit tinakam? Nasaya at dakar roba ka ni sanang. Orekas jay ti nagtungpalan ti ayan-ayat diyo. Ginagbaliw ti panakilangan ni sanang kanyak. Amang. Saan ka madanagan? Saan to ama mo ni mamang mo ito eh? Agyaman naglaunay, amang. Awan ko mati pagdanagak. Ngam, amuyo matan ti ugali ni mamang. Saan ba harimon ni Victoria di kwarto na? Ay, kumusta nga tante inam? Inakbit iti kwarto na, amang. Numadilat at ti marikrik na na. Kadwa kon amapan iti doktor. Sumay sayahan matkit ni Tiriknak. Nakatulog ti panaturog ko manan itay. Ngam, langayo pa'y lang ti kakapsot, mamang. Ada ka din tinumaryo nga agas. Ay, aggitab-gitab manan ti pispis ko. Ti sakit ti ulog ti agala kanak. Kadwaan kayo langan nga agpa-doktor, mamang. Masapul ang masigod day tatap no saan ako maro. Ay, nalipatak kaya mo'y nawagan ni Viner. Si kaman lang ti mangawag kan ko na Adelpha. Ni mamang ti pakariribukak. Tasan mata nakaro ti kasasaan. Saan na paikit di akayat ama confine ko, ma. Masakit ti inak. Madandanagan ak. Ang mga numaamuan na ti may panggap ka ni Hamin. No apay ngamin asaan na ang malipatan ti amin. Tumagmaman pa'y akanin. Dumaanon kami ni airport. Naaliptak ti driver ti taxi ang nagluganak. Amuna tinangliklikan na itinairot at trapiko. Mabiit lang. Dahil jay manin ti kotse adandanin ng overtake kada kami. Susurutin na kaming samatan. Ang mga nuholdapar, no kidnapper kididaytan. Sayo na ni Lisbeth ti mangawag kanak. Hello? Hello, Tita Margot. Apay nga inawagan nak?
Salamat ka ni Jay Balay. Nabati kami ti Dulma kiti kwarto. Agpatulong ka iti security guard ko na kuma. Ngam ti tulbet la ti ruangan ti ig-igaman na. Kalpas mila nga nagsarita ka ni Mr. Garcia. Ada ka nun iti airport. Makumikom kay nga raw daninton bigat, sir. At dandon nagiti sa nga ilian, negosyante. Isunto pala ang ti Adda. Maring ka no makakamakam na iti kakadwa na. Papanan tayo gaya minton madamdama, sir. Awan pa iti mo kapag pasyaran. Kaya't mo kanimanan, ti agawi di balayo. Mga ka sa pulan da ka masapa, sir. Inton maminsan langan. Uray tayo miya na kaya balay di rabi. Wano, mga Adda kaya't mapasyaran. Sir? Papayak kita, anak. Awan samot ti isam mo iti babae. Manipod saan kami nagkatuloy ni Tinobyak idi kolehiyo, sir. Awanan ti sineryosok. Apay kami ngay papusom. Gagangay, ti agayan ayat. Kaskalya. Ano tinanobya? Ngam niloribela yung tinkasar ko. Iso na lang, tadaksang gasat. Kami, nagsina kami. Tana at aywan may matlaan day kay akotse. Tiloko taxi driver. Ta inisil man naklaan. Ang mga nudagas ti panggap ti nakalungan ti kotse, amang sursurot kada kami. Ay, kung nakapalalaw pa. Ni Lisbeth. Oh, hi, Tita Margot. Agdadaran tayo matgayang kada Marichu dito airport. Naimbag, taimay kayo adagos kini Benji dito airport, Amir. Yak kaya't ti matiktikan nga gururay. Ay, nabannog sa talaga ni Tita Margot ang nagluka ni Teroplano, Dad. Di na kam na matultulot ka ni Marichu. San ka di, Marichu? Kung nagnusan nyo akayat ti umay dito probinsya, nagkuyong kayo pa. Saan kami nagkuyog, Amir? Asang agpaiso, Dad? Saan kami nagtulag kin Tita Margot? Di among paikidi ka ti Jay Bora ti papanan na. Nauma ako ni Jay Bora. Nakasta, di ija pagod po langin. Napintas, di bye-bye ija. O niya, mapantayon? Bueno, agsasarita tayo pailaan. Nagtangan ako magtaktak na. Anya pa lang amin ti orayan nyo. Dandalin makadanon ti kotse da Benji kan Maricho. Pilihan talaga ni Marichu. Gwapo man kid ni Manong Benji. Iron-ron to dahi ti Alispet ti magsutil ka niya. Makasampot kami lang iti mansyon. Talagang ipulong ko ni Lisbeth kini Amir. Saan lang anay ranran na Amir? Inranta ni Lisbeth tinang surot kanyak iti yaay ko dito Ilocos. Saan mo kuman napadakkalan na itabanang nasayat? Tagpada kayo nagbali ti panunot ko. Naimbag ko ma, no saan na nga insurot ni Maricho. Kadwa naman idin. Kat day tamat ang Maricho. Magustuhan na tamagargari na ka. Saan to? Naramidan ni Maricho na ita. Taguraan ni Lisbeth. Kat no kastaunay ti kinadagkat na kini Benji. Isupay tinagawis arumwarda. Baron ni Benji, balasang mat ni Maricho. Anya ko matidakas na. Ramidan ni Maricho na ita. Taguraan ni Lisbeth. Kat no kastaunay ti kinadagkat na kini Benji. Isupay tinagawis arumwarda. Baron ni Benji, balasang mat ni Maricho. Anya ko matidakas na. Maturog pa lang ni mamang itay pinanawak amang. Di kaya't napaikit di idirabi kat panawak latan. Ay, anya lakit din ni Victoria. Masakit lang arudan. Nakaungungat nga rod amang. Kaslay sumot lang, di mangyad na dayo, itirik na nakan ka. Kagura na ti pan naka-confine na amang. Nasaysaya at kumakanuno saan na pinadoktor.
Ay, kumuyog akto king kay di pa nagsublim yung ospital na po. Uray saanan, amang. Agawid kami matlangin ton madamdama. Umayak lamang ala iti pamigatan mi. Amuyo matan ti kinapili ni mamang iti taraon. Ay, napanak itayan da sana ng misan ko naranaan. Pagdamagak ko mamay panggap ka ni Benji. Amang, naimbagtasaan kayo ang nagkita. Awan ti makaammo ang nagsarita kami kanihamin. Napintas tag kape. Agpalabas iti oras no kas ti abigbigan. Sa bali lang agpaisol iti probinsya. Kinapod no na, Daddy? Ni Marichu, tinangalukoy kanya kasurutan na kayo. Kaya't nakanumanan ti makapasyal dito eh. Napintas sa talaga pagpasyaran iti probinsya. Jak agbabawi. Anang patak na iti negosyo kan balay ko iti dati lugar. Kadidimot na muak nga umay na kayo danon ni Tita Margot. Nagtignaya ka dagos. No kasta? Talaga ngayong gagaram? Nakasaritak ti driver ti taxi ang nagluganan na. Nagdanag ka no? Tatiam mo na, kidnapper dagiti naglugan iti kotse anang sarsaruno kadakwada. No kasta? Ah, Si kagayam tinang sursurot kanya, Lisbeth. correction, Tita Margot. Nagsasaruno tayo lang. Saan na ka sinurot? Tati airport met lang, tinagtungpalan tayo. Amangan nagsubang kayo manan. Gapo lang iti dahi tabanag. Saan da ka sinurot dito Ilocos? Tapos nagsubang kayo. Ito'y mo't ngamin anak mo. Ha, talaga sikat Tita Margot. Manong Benji, Daddy, agpakuyog kami kini Maricho, tamapan kami tigiti bye-bye. Kabalam matyag maneho. Saan mo nga raman ni Benji? Anda pa panan may. Donya ti kayat ko, iso ti matong paldan. Lisbeth? Ay na, Amir. Bay amlatan ni Lisbeth. Uray, tanataor mo ni Benji. Awan ti dagas na, no agnobyo da. Ura lang napatalyaw ni Lisbeth. No daduma, Margot. Sika, ti ayan ti problema. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wis, takin ni Tita Margot. Tumabalin ko lang kumasubyan itay kat pungot taklangan. Anya nga tati problema mo nang nagiti aksyonan. Maricho, Lisbeth, kasta nagtulag kayo Di kayo agtagtagar Kalpasan na maitulnog kayo itigit ti baybay. Panawang kayong tupay. Sublang kayong tulangan inton malam. Saan ka tupay lapo mampanaw, Manong Benji? Amang nga nadaras kami ang maumakin ni Maricho ng agpagnapag na. Kasapulan nak ni Sir Amir, ma'am. Doon niya bilin ko, Manong Benji. Masapo na tong palam. Ha? Mawatam? Awagak tulat ang araw doon ni Sir Amir. Doon makadanon tayo tigid di bye-bye, ma'am. Nagbayag laki tinayang agargaraw ni Adelfa. Madamdamalaan nga ni Vener. Ay, tasaan ka amakay na Victoria. Matiktik-anak ang uray ka ni Adelfa, tatang. Papunan nyo ka di masapsapa. Mapan kami agpag na, igit ti baybay. Ay, ada nagsarding alugan. Namang ano sunaitan ni Vener. Niya, mabanggayan. Sumunod kayo latan amang. Ha? Tapos makaaliwak say kayo man. Ay, San tayo mo't lang agbayag? Kaya't kulatag pag na igit ti baybay. sige. Ay, bye-bye mo lang si Papa nan sayaw. Mabalirin dito, yasuot ko tadiyak gumapo, pirme. Da kayo talaga. Sino day ta umawawag ken Kamir? Babae? Anya babae nga bagbagam. Ni Honesto.
Hello? Sir, kagap ka po iti mansion nila kay Sigmundo. Intulod ko ni Crystalline. Oh? Nasingad san ni Crystalline ken ka? Oh, agselos kan sakit di Amir. Delikadong sakit ni Honesto. Amangan no maawanan adagos iti trabaho. Mabit lang honesto ha. Kasarsarita nak ni Margot. Anya ka ni Margot. Nanggingin na ka ni Honesto. Agsarita ta na yung baginton maramdaman. Honesto, ituloy mo. Tikayat mong ibaga. Talpas kami na nagsarita ka ni Mr. De Los Reyes, sir. Agsupli ako dito probinsya. Namukla ko maasaan kang agbayag dita. Mala. Total, adna akong dito eh. Amo na kon Margot. Saan mo amadlaw ang makaungatak? Di mo mauray ang umanto ti boses ko. Ngam na ulit ang pahit panangin po abain mo kanyak. Amir! Kasarsaritak ni Honesto itay sa balikit din ti magbagam. Saan kit din apod na ti kunak? Kayat mo, tay paysok ti atam mo ha? No agtungpal kanyak na Crystalline. Rugyam matantiyag balkot kanag itipagan anay mo. Dahita ti saan mo akabaalan nga aramidan? Maramid ko no kayat ko. Total, saan tamad ang nagkasar? Tanda na ulit. Pagtalakan, talan. Naimbag tayo manubat ni Elizabeth apa na kailangan datin marito iti bye-bye. Tapno, may tulnog kayo di opisin niyo. Sige, intagarudan, Benji. Uray subyam tumatlangin na. Awan mo't ipaaramid ko ken ka, iji opisina. Nakapuntot ni Amerikan. Saan na nagustuhan ti panangibabain ko kinuan? Ngam ti pangtana ti saan ko amaakra. Daki palubos da ita. Baknang kan naturay ni Amir. Ngam saan na amin abanak kabalan na. Nunas kan amakipinatay. Arapita. What? Nagbidot ni Amir no pagarupan na kabaalan na nga isukat iti sabali ababa. Amukon ti aramid. Daytoy ti asikaswa inton makasubliak ije Manila. Saganaak ti amin. Ray, nagdaras kayo ba tanao nagpagnapag na itigit ti baybay nga gina? Adayo matinadano mi kini Adelfa tatang. So naman no gakon. Ituloy minto inton madamdama. Ang merienda tayo iti intugot ko. Ay, ganwawan mo tintugot yung apagdigos yung sa. Jak nang itugot, tawan mo't planok nga agdigos amang. Ay, nalpas lang aro dahil may tayo dito. Ungayam tatang, ni Viner. Impakada na nga agsubli niya sentro. Nagumatang itinayon di pagsasangwan tayo. Masapul pa ilang aya kat san tayo mat nga agbayag ditoy. Wano, ada plano na nga ginom. Ay, amo na, di mabalin nga ginom. Iti arak, nagmaneho. Kinbig-bigat. Ay, mawawak lao na iti danom. Ang merienda ka kumapailang Adelfa. San kanton amak kapangan? Ay, madamdaman ton mamang. Sa anak pa'y mat amabisin. Naimbag-lakit din, tanapakadaak ti panagsubli ni Amir. Damagan na lakit ni, no apay abigbigat at tagino. Ni Benji ti ituloy ko asutilan. Ungtak lakit di, no ipulong na kada Amir kay Lisbeth. Madam? Oh, apay ang nagsubli kayo? Ada ka no nalipatan ni si Ramir. Saan nakadingay baga kada kayo? Saan nga agibagbagaday jay, Benji? Ang mga numatiktikan ni Lisbeth, amang uray ka.
Kalpasan na makasubli kami di opisina. Indakto danuno ni da. Nasingid ni Lisbeth ken ka. Agtalagan ka. Napintas ken milyonaryo ni Amir nga amana. Amok nga niya ti pampanunutin niyo, ma'am. Saan to ang mapasamak dayta? Mabuteng ka kadi ken ni Amir. Adan to kadi pa'y maaramidan na. Jak tupay na ikari iti sigod at biyak, ma'am. Ni Lisbeth lakit din. Saan naklakit diya kayat? Aday tan ni Amir. Adakan ka. No ibagam kan ko na tinagsaritaan ta. Sir, honesto ngay mawag kanya. Naimbaglakit din ta na adaywak ni mamang. Tada na sabat ni amam muna. Hello? Adelfa, kumusta kan? Nasayat mo't, sir. Nalipatan manen. Honesto ko ng latan. Agsubiya kami dito Ilocos. Nalpas kami na nagsarita kan Mr. De Los Reyes. Adak mo't ita dito gigit ti bye-bye, sir. Kadwak ni mamang agpag na pag na. Naimbag man? Tasaan na nga iparit nga at nakasarsarita mo ti cellphone? Ada kasarsarita na nga maam muna, sir. O sige nga Ruden. Ang mga numadlaw na ka. Awagan kanto yung tunadaak dita. Bye. Ha? Sika, apa na dinalapos na ka? Kaya't mo tatong-patungpaan ka kat idumudom ka di kadaratan. Sorry, Jack Ingagara. Kasano nga na makita di kasing nabat mo? Kat adda ka sarsaritan di na cellphone mo kabayatan di panunagnan. Naimba magpasuti lang nga. Garanggang Jack kamot kaya. Ada lang napatag nga imbaga na kanya. Ay, ada kayo gaya man dito eh? Kat, anyat bibiyang mo, ha? Ni, awan ba't dakas nga imbaga? Dakas para kanya. No di na pala adaywan si kababay. Talaga itong pangan. Sige nga, Rod. Panawan ka na. Talaga natangsit tayo ta, Lisbeth. Apay nga ta. Natanang mo ta makisarsarita ka ni Sir Amir. Asino, di babaya kinasarsarita, Madelpa. Saan ko lang amin anak kamakam? Kasi na nagapa kayo. Jack Ingagara din nalapos, mamang. Nagungat matan. Pinagsasawanak. Kat, di mo tinutupan? Apay nga min din nalapos mo. Di mo kadikit kita adi pagpagnaam? No, ibagak ka ni mamang ni Lisbeth day, Jay. Makagura lakit di ka ni Sir Amir Ramana. Kung may kamanlangan, agawid tayo. Sige, mamang. Intayon. Nivinir lang amin kat tinangibayag ka na tayo. No apay-pay lang amin nga na panaginatang. Ay, ramraman pa yun ni mamang apagpupungtutan ni Manong Venir. Ang pungpungto ta si mangpot ni Lisbeth. Inlibag na pa'y tiri daw iti kwarto. Apay nga ta. May samat tayo dyan, Manong Benji. Imanong kiti na dagos. At ako mamay papanandi ka ni Marichon. Lisbeth, asino ti kapungtot mo? Dadi nga, Delfa. Nung makapatay lang ko matigurakan ko. Ano nabayagan na natay? Ikaagbutan amang ibalikas si Tidayta. Kayat mo. Asikat ipang ipapasak iti pungtot ko. Ha? Lisbeth, apay asak ti pagpupungtuta. Siya ti may kadwa nga ina. Anya ka di ti basol day ababae kan ka. Dinalapos na kit din. Naimpagta na tinalnak ni Maricho. Naipasubsubak ko man iti kadaratan. Di pa yung nagbain no kasta kumatinapasamak. Tita Marco, pasiknan ka kadi talaga kanya? Kuano kaya't naklangay insultuan. Mga nuday taman ang tipagginuraan ta, Lisbeth. Rumarak matlaan. Talaga dyak may papas ni pungtut ko. Nakatlaw ni Lisbeth. Akayat ko nga insultuan. Kagasam ko ba? No naipasubsub iti kadaratan. Ay, nagbasit laabanak ipakaguraan na iti dayjay a babae.
Ngamin na ibaga kada kayo amang. Diyak mo, no niya ti pagkurkurang kini Lisbeth. Diya ka mo nga dagayang problema may ti anak ti akin ko ay ti kumpanya kapag trabahwam. Nasingpat mat ni Sir Amir. Gapo nga taata magnamda. Agmay-may sa ngamin nga anak. Ay, napanoy-noyan siguro. Ay. Ni Mamang, saan kayo kumangag tagari, Papa? Adan sakit na pati kapag sarsaritaan nyo, Adelfa, Tatang. Ako may panggap ni Jeffa, Madelfa. Mamang, agpakada ako makada kayo. Agpakpakuyog ngamin ni Camille. Apay, papanan nyo. Ada ka nula ang gatangan na itimol. Sige nga, Rodan. Ngam di ka agbaybayag. Nagalistumat tan anak na ni Camille. Kunak nga urayan nakitay nga ay na. Ada ka no kamakaman na. Kamakaman na kano jay lalaki nga ada kadwa na napintas a babae. Pagsilosan nan samad. Awan mo't may bagbaga na kanya kakayan ayat na. Nagtarayan ti ko siya sumungan. Ay! No, ada na pataga pa namin ton bigat, Finer. Awan anyaman na. Sumuro takto kada Adelfa kang tatang J Farm no bigat. Mga nagkita kayo kan Adelfa itimol? O di tulog monton. Sige, bye. Ay, Victoria. Amangan wagpasyar pa da Adelfa kan Camille. San mo unay? Ngaingitan ti balasang mao. Apo. Talaga asal salak ni ba nyo lata ni Adelfa, Tatang? Saan nakadian na ibaga kada kayo, ti maipapan iti nakaapa na EJ Pitts? Ay, dahil ka no babae, di nakaungat. Saan natin utupan? Ay. Ni Adelfa, aping awagan na. Hello? Sana si kanya Adelfa? Camille, apay nga dagan ka ti cellphone ni Adelfa? Apay, anya tinapasama ka ni Adelfa? Anya? Nadungpar kat awan puot ng intereda iti ospital. Saan? Nakasay-saya ka nagpagadan ni Adelfa kang kay tay. Hello, Camille. Awanan. Ang mga doon nalubat ni cellphone ni Adelfa. Sa dino ka ng ospital, di nakitarayan na di apo ko. Ay, mapantata ka, Victoria. Ay, Diyos ka. Ispalam ko mati apo ko. Saan, Tatang? Adaman na namawawag iti cellphone ko. Sabay ko mata ni Camille. Hello, Camille. Sa dinong hospital, tinakaitarayan ni Adelfa. Sige. Umay kami adakos. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ipakaamok ko makini Adelfa. Ngayon pun bigatan ti panag-flight ko. Ngam jak maawagan. Saan nga tang agree-ring ti cellphone? Ang mga nalobat. Baliwak tulangan nga awagan. Inton makadano nagsiguro na di airport inton pikat. Ni man Sir Amir ti isublat ko nga awagan. Kalpasan na. Sarong karakto ni Mr. De Los Reyes. Awanton gundaway ko inton pikat. Barang saan na makumikom iti kasto nga oras. Apa nga may ka dito opisina? Agawid kami kumankan ni Benji. Masarunak lang unay kini Tita Margot, Dad. Isursurun nakit din kini Manong Benji.
Anya? Uray ka no tagwapo man? Oh, Akasan, nangagkupay ng imbaga na ni Manong Benji. Nagasat ka no ni Manong Benji no maaram na milyonaryo kayo? maawag ni Onesto. Sungbatak man pa. Agsasarita tayo, Daddy. Dapat patikit din na dyan ka honesto. Kasaritak tulangan ni Margot. Inton makasangpot tayo. Ang jakpay kaya tayo agawit. Ang mga no sa anak ang makapagtipil kat matungtak ni Tita Margot. Saan ko na sungbatan ti awag mo itay? Tagsarsarita kami ka ni Lisbeth. Kasangsangpot ko dito ospital, sir. Tsak to ngaminan masarongkaran ni Mr. De Los Reyes. Flight doon. Apagiso. Anta nito ni Mr. Garcia. Kailan sumarsaruno ka no, nangiti kakadwana. Duwata mo't laeng, amakisango ka nakwada. Sige, sir. Saan mo kaning inawagan niya, Adelfa? Inawagak ide, ngam saan ka no pa yan nakasubli ni mamang na ide abroad. Inawagak ini, sir. Ngayam kinumustak laeng. Ngayam impagkamumog ti pa nagsuplik dita. Nasta ka di. Sige nga Rodan. Bye. Masansan gayam nga awagan ni Onesto. Anya nga talaga ti plano ni Adelfa. Saan pa'y arimuar iti emergency room ti doktora magtamtaming ka ni Adelfa? Ay, O mga doon yabot na din napasama kiti anak ko. agkararagda ko masi mapasnak. Sabay ko mata maispalmot lang danak mo. Kunada ganyan attendant ang nakasarita ta. Dara-dara ka no ni Adelfa na idaanon dito ospital. Tsak lang kami kumapalubusan na rumwar. Ay, saan kamot nga mo? Akas na ti mapasamak kang wala anak ko. Adelfa, anak ko. Lumaban ka. Sanda ka pampanawan. Ipatpatag ka unay. Kunat no nagkuyog kayo kini Lisbeth ang nagawi, Damir. Wenno, napan ka di sinukon ni Benji, tinapanan na. Iso apimanaw mo't lang. Anta nang ibaw na ka ni Benji. Saan man natila pampanunutan? Anya kumatidakas na no sukunan na. Masansan mo't nagpakuyog ni Lisbeth kini Benji. Gapoy ti dayta, sabali mo tan, ti pampanunutan. Ibagakin ka, ha? Driver ko laang ni Benji. Puno nga daragiti banag nga italag ko kenkwana. Ngayon, sabali na banag, nugun dawayan na, ti kinaimbag ko kenkwana. Panagkunak, nagipulong lakit tikin ka. Anyat pagkit kita am ka ni Lisbeth. Kita man tila nga na, nakasosyal. Sa narumbang akas ka ni Benji lang, ti pagtungpalan na. Ang damat na kamuti ko na. Makagura kan sa kanyak. Namin adon, akinasarita ka. Ngam anyat araramida. Kaanon to makarik na ka, tirik na ti may nga ina. Rumuarak man laangan. Ang mga nang sinong bata. Agsarsarita tapay. Saan na kaliklikan? Ken, saan ka na rumorpay? Diyos ko. Umaukaw-awa ka na kayo. Ispalan niyo ni Adelfa. Puto. Ado, ti saan niya pagkikinawat at nabayag asaan ko ana din na. Yabawan sa mali apang panunutan. Kung saan at ibasakbayan na. Ispalan niyo ti anak ko, Diyos ko. Saan niyo pa ay nga alala. Kaya't ko may patungpal na giniarap pa ko para kinkwana. Mas kabaalak tiyag puyat yung kada kayo tataang. Isang agawid kayo. Makapadakas kada kayo tiyag puyat. Ay, intun bigatan nga gawid ak. Yak mo lang makaturaw. Amang pampanuno titikas sa tinapintas nga po.
Tatang, Bawatak di marikarek na. dayayin ti doktor amang tamtaming kan ko na. Siyaklatan to yung masidag kan ko na. Sige, panawan nak. Nakita pa lang agpanso ti disgrasya. Sana mapakpakadan. Doktor, kumusta? Diyos ko. Sapay kumata na ispalan ti apo ko. Iti kasta makagas kami matan iti nalukay ka ni Victoria. Di mo baybayan ti apo ko ka na pintas ngay malakanyak ka niya. Nagsarunungot lang ang adimtang da Benji kan Lisbeth. Natanawak ida iti tawa ita. Tita Margot, agmay may sakalimot nga ginino? Addan sa ramrambagan nyo, wano? Addan ibarbarte kanyo? Lisbeth, Oh, papayan na rabyan kasi mangpan. Pero, ni Marcho, damagan niyo pala, kat adda lang arudin iti babati kwarto na. Awawisan na ni Manong Benji nga ginumda. Ni Tita Margot ko ma, ati kasangon na. Margot, isardang mo matin na itapanagin inom mo. Sumragtan iti kwarto ta. Ibusak lang dito nagyan ti baso, Kamir. Umuna kalatan na sumrag iti kwarto. Apo yung simrag ka dito kwartok? Aday bagayo kanya? Kinasarita ko ni Margot. Saan na kanton asutilan? Nga ta? Binaybayan niya lata ko man. Kabalak mat. Tay ko mapadason mitag tinong pa ka nagpinong. Iha, dahil tatisan mo nga ramitan. Amangan no mapabot nga ni Tita Margot kat panawan na kayo adi na oras? Saan ko kaya tiriribok? Oh. Kan ada tayo dito probinsya. Di ka mabain na mamuan ni Onesto dahil ka? Ha? Apay ni Honesto? Sumangpatan, inton bigat. So, kaya't nasawan, agsubli tayo matlaan nga di Manila? Agsasango kami pa'y kalagiti negosyante. Dahil ta ti maysa nga imayak dito probinsya. Ay, kapitanak. Kanay pinanawam mo't nagmaymaysan niya Delphi Hospital. Aday nawagak idirabi at ang danak akadwa tayo amang bantay kini Adelpa, tatang. Saan ka di pa yan nakaputi, apo ko? Saan pa'y? Ngam ko nati doktor. Adda ka nun iti nasaya at akasasa. Ay, ang yaman nak. Impangag ti Diyos ti kararagta. Kasladyak ka ba na buyaan tilangan ni Adelpa, tatang? Ay, Ado ti sugat na. nakakasimot ti apo ko. No saan kumaapinanawan ni Camille? Saan kumaanadong par ni Adelpa? Awan rumba nga papabasol. Disgrasya, di napasama. Apag isong aglanding ti aeroplano iti makadano na kaya airport. Kat saan na kayo ninggaan? Aging kay ti Jack may tulnog itakin ni Marichu. Adon sa amat ti amuda pagpasyaran gayam. Aging adamat laki di ti beach kan mall. Kan ada nama mo ni Marichu kabarkada da. Pinawagak manin iti ni Adelfa. Kaya saan nga agreeing ti cellphone na? Inton bigat kanu mata sumangpad dagiti negosyante kakadwa ni Mr. Garcia. Balagip ko gayam. Di mat kaarubam lang ni Adelfa. Anya ti damag mo kan ko na. Diyak ka mo. Sa anak pa nakawit di balay mo. Apag iso ang makainanakan to, inton umay ni Mr. Garcia, Honesto. Nagpaisanga na iti pagsasanguan tayo. Sa anak mat gidaan na ba ka nagbiyahe, sir? Malagip ko man kitli. Kumusta ni Mr. De Los Reyes? Nasaya at maten, sir. Ngam amuyo maten dagiti babak nang. Uray pan nakabalay dati ospital.
Damo na dyan apan nakaatake na. Bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Saan nalaan na ibagakin kan, tinalimod ang kinabaknang na. Nagiti balitok na, ti kayat ko asawan. Saan mat, sir? Nupod no dahi dyan eh. Saan na ta kumpiskaran ti gobyerno? Bilyonaryo at negosyante na dyan lakay. Kaslan na kaya siya asawan, sir? Amok amasirim ka? Nabayag ka ang nagtrabaho ken ko na. Imposible. Adi maamong ang dadagiti nangangatong opisyal ti gobyerno ang nasidagken ko na. At damat madandanon kay Human Sunda, sir? Unak tupay ka. Oh, anya nga ron, tinagsaritaan nyo. May panggap ka dagiti negosyo na, sir. Masayangan iti pagminasan na. Kastila nga ron tinapasamak na, nadya pelaeng ti pampanunutan na. Sakbay ang nagpakadakken ko na idirabii. Kasarita na kayong tukano. Mabalin na kadagiti sumarunong aldaw katawagan na kayo, sir. Nabayag ti pa nagsarsarita da Amir ken Honesto. Tiyak na uray apagsaritaan da ni Cristalin. Naanad a talaga ni Amira. Saan mo pulos amasikapan day jay. Timtim gaya man tiruray da sa nga ili da, Tita Margot? Oh, saan kayo makisango kadakwana? Pasig da lalaki. Ken negosyo laki diti pagsasaritaan da. Awaw isanak ni Maricho makisango kami kadakwada nga ginom. Ngam. Tiyak maguston ti pulutan da. Kalding? Naimas. Inakman kid di mangibagay iti si dalag. Mga anak lata. Lisbeth, mga no kayat mo araman ng tikar ni Tikalding. Naimas ti kaldereta. Awisak lang ni Maricho trumor kami. Ngam. Kas da pa nagkursunada kini Mr. Garcia. Ore lumakayan day jay. Agwapo. Ken, ado ti kwartana. Kas laki ni Daddy. Saan din? Antamanin kaya ta sa wuntay. Nasaan lang at aga pwede pa naggayam ni kini Maricho? Ang mga namakursunadaan na pa ni Daddy. O sige, Tita Margot. Agsubli kita yan ni Maricho. Nung apay ngamin anay pagagtay jay. Nakapanunot lang aro iti pangsutil na kanyak. Ang saan nga agar aramid day jay amarjo? Saan dak apilitin ang mga ramid iti di may patbang. Ladingita kayam. Uray kayat ko apat ganti awis mo. Jak mapanawan ti anak ko. Awan pa ngamin puot na. O sige, intun maminsan langan. Bye. Amudan samot ti panakadisgrasya na Delfa. Awisun na kapay lang. Tatang, daytay gayam ko ajak pa'y nakita manipod ng bakasyonak day jay. Ha? Italhangan na amuan na tinapasamak kini Adelfa. Ay, anyan nga da nga oras sa makaputi apo ko. Daytang aron ti pakareribukak tatang. Intun malam kanupay nga umay ti doktor na. Nakasangpet ka nun lagi tinegosyante akakadwa ni Mr. Garcia. Nagpaisaga na ka ni Benji, iti pagsasangwan tayo, iti panagsasarita tayo iti yate. Talaga gaya mamatalag yun ni Benji, sir. Ado, ti kabailan na nga ramiden. Sa balit malagip ko. Ni Adelfa. Apay ni Adelfa, sir. Kayat ko asikal ti makisarita ken ko na. No, kayat na pa'y tagtrabaho iti kompanya. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.